Hello chị bày namaste. Ka channel lo clear tu te in zavarin e ka channel hindi zirna hian ka lo lom le ve ka cheu karma sa khanin vyanjan le vowels a zyadan le alamrik dan te kan zira tun tum chu vyanjan word vyanjan alphabets te khanin alphabets khan eng word nge kan siam the kan zir ho le do na ni alphabet mal te in adot dan zirin kan zir ho le ang Masabera chuanin Vyanjan first alphabet letter kan nei kha chu ka word khanita ka thumal khanin eng words tinge kan siam thei kan endo na ni chuan khang words khanin eng sentence tinge kan siam thei chuan eng tinge sentence te kha siam tur grammar engang tinge man tur ti te kha kan zir ho le do na ni lo chanang ka word hianin masabera chuan कबूतर कबूतर क भ बड़ी ऊ की मात्रा त्या अन्वाया त्या कोम ही ऊ कन देखा बड़ी ऊ लियान मात्रा सिंबल अनिता त र कबूतर त्या लमतुर ने कबूतर कबूतर चु पिजियन तिना इंग्लिश चुन पिजियन कबूतर adot lekhi kitab ka I ta a ba kitab ka chunga I matra umawangin ki anya chuan ta a ba in ain continue tab tia partunya ta a ba kha kitab tia partur chhal turan kitab chu lekhabu tina book English chuan book kitab book adot lea chuanin kamal kamal kamala akara engma matra omlawa achunga po omlawa hnuaya po omlawa chuwangin kamal tia direct a chhiar turani kamala kamal kamal hi pangpar lotus kha adot lekhi kagaz kagaz tia chhiar turani ka dota chahan a matra oma chuwain ka tia lamsei turnya chuan gaz kagaz kagaz hi lekha paper tina anexa khianin कांच kan nei lea कांच hi glass hi कांच ania कांच tia lam turani darthalam कांच chu darthalam noi ber hi kalam kalam tia lamrik turani masami khi kamal ania kamal chu pangpar kha lotus khanita chuan kalam chu pen pen thil ziahna pen kha kalam hindin kalam kan ti kalama kalam tuna kan first word kabutar pigeon khanin sentence kan lo siamang sentence hi siam kan tum don ani hemi word kabutar hianin example atan the pigeon flew away The pigeon kha kabutar anya flew away to उड़ गया उड़ना anya fly to fly उड़ना away गया उड़ गया the pigeon flew away kabutar उड़ गया kantiam next word khanin sentence dang kan lo siam liang next word hi kitab book khanita I have a book ti chuanin मेरे पास एक किताब है मेरे पास एक किताब है book का किताब ania I have a book मेरे पास एक किताब है next word का lotus कन्या lotus का कमल हिंदी कमल ania this lotus is beautiful This lotus is beautiful. Ti don chuanin यह कमल सुंदर है
beautiful का सुंदर अन्य ये कमल सुंदर है this का ये तीनान्या कमल flower का lotus का ये कमल सुंदर है next word ही कागज कन्या paper ये कागज सफ़ेद है this paper is white तीदों चालिन ये कागज सफ़ेद है कंतियम सफ़ेद है सफ़ेद to color white color तीनान्या ये कागज सफ़ेद है this paper is white next word ही कांच कांच का अचुंगा a matra a symbol chunga dot tekhi na emuma tia lamtu kanti to khania he hi na angin kan lamanga kanch kantiam ka a bindi cha kanch tia lamtu rani he hi glass ti nanya dar thalang entirnan dar thalang lo ke ta se the glass broke ti tala kha hindi chuanin कांच टूट गया कांच टूट गया इत्यम कांच टूट गया नेक्स्ट वर्ड कलम कलम जो पेन तीनान्या थिलज्याना I write with a pen ती दोन जानिन एंटिनान I write with a pen का हिंदी इन मैं कलम से लिखता हूँ मिपाइन लिखता हूँ अत्यांगा मैं छिया जानिन लिखती हूँ कंतियांग मैं कलम से लिखती हूँ मिपाइन मैं कलम से लिखता हूँ मितियांग ओले खातिजों खा तुनचुम वीडियो कंजिर थे तुचुनिया नेक्स्ट वीडियो ख word in word कंस्यामा sentence कंस्याम ले दोननी sentence yang dan kan zir le don ani next video akanin hule theu don nia he video hi tha ilo ti chuanin ilo like anga ka channel hi ila subscribe lo ani chan min lo subscribe don nia bell icon na ilo metanga chuan min lo share sak don nia like and comment bye